Naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Ay sus, podno ti kunakson nga. Nagampang mo't daytan. Kat nga dasawa na. Dayta nga rod ka, talaga nga ampang. Hay! Eh syempre, aday gisaw din nila kay na. O di syempre, agsapol iti sa balay. Hay! Nagdakasan nga aramin. Di na lang mayura yan iti asawa na. Ay na, anya man ang tijis-jismis mo dita. Maditikas ta. Pag chichismisan nyo man ang tibiyag ti sa balay. Ni, adda kayo gayam dita. Kahit si Kamat Sonya, Ah? agpada kayo laab bimanyas ti dila na. Siyak aya. Kat no ni Ana ti agis istorya. Madiday ta. Kasanaw no maidanon kan kuana. Di gulo manain. Tilalaing yung agparbo iti istorya ako nak. Agpaiso mat ita. Uray pay. Pakasagnan nyo ngamin aya. Dumaw dawat aya kada kayo iti kanan na. Tapakibyangan nyo tibiyag na Alawa na, tata. Nangabak kayon. Inak man lang ah. Ay. Manlakibiyang alaklak kayan. Anya ti kunam. Awan, kukwayon tinangagyaw. Nagdakasay. Masuron amadilaw. Makasarak kala ko maitimang tibab di tangiwat mau. Uy, tungit! Ay, mana nga? Naakatak manen. Malas at talaga. Agawit akman langan. Oh, papuludan kay tipuna, mana? Sanon. Sige, papuludan. Kasi ngiram to iti sa bali abanag. Ay, pakpakawan. Ungarod, libre. Chip! Sana kakas ka ni Merleng, ano maabak, umutang iti puunan na, kalpasan na kat. Ay, nagsao ka man na, Ana. Matakdaram day ta? Ano man ita? Saan ay anag-date kayo? Aso? O anya? Ha? Napauwi ka? Napuntaw, saan ka lay? Alfon, ha? Anya Jim, pulong da kanyak si Kana. Anya maninday tayo? Tigat laing mo nga agsagap iti damag. Chismism ka no ni Merling. Kanuray ni Susan. Tinangibagakan ka ti chismosa. Ay naana ay ha. Agnakam kanto lang ata. No siwakan dan tangangam. Ngek. Tandanam dito ng ibagbagak ana. No di ka pa'y lagsardang iti kinachismosam. Makamukan. Patsyambat na kita. Sige, saan ka pilitan no di mo aklunan? Ngam agalwad ka. Tano si ka tinagbasol. Saan ka nga isakit? Anya? Bye-bye anak nga asawam? No awan basol mo, isakit ka. Ngam no si ka tinagbasol, makamu ka itibiyag mo. Pulos adi ka tulungan. Nang runa, no pa kay babay ng ti pamilyata. Binayaban ka, sika, Ana. Tada reklamo da, kontraken ka. Reklamo, kapitan? Asino mo ti mangireklamo kanya kat awan mo't dakas ngar aramidak? Sa anak mo't ngagtatakaw, akas karagiti daduma anang nga nga opisyal ti gobyerno tayaw, tapno ireklamo da kuma iti korupsyon, uno plunder. Hay! Sa anak mo't apidafis kamkwen? Seryoso da ito'y, Ana. Saan arabrabak? Apay, kapitan. Asino ti nagreklamo? Kan anya ti reklamo da? Inreklamo na ka ni Merleng. Tachis-chismism ka no. Anya? Ichis-chismis ko? Saan mat, kapitan? Ay, awan amok iti dayta. Awan! Saan ka apilitan ang mga klon ita, Ana? Kaya't kung agsango kayo dito'y barangay hall inton Sabado, iti alas 10 ti agsapa. Wala, kapitan. Dayta laki itin. Sigurado ka? Wan, kapitan. Anyakit din. Awan mo't inararamid ko. Agparparbuda, ah? Sige. Maamuan to nga rod no sino ti agululbod. Agparangkan to dito'y barangay hall. Kaya't mo asawan, Ana. Saan ka nga ron amapan? Ay, nasonya ulawak kaya amapan. Anya? Linang sutam ni kapitan? Naglakat ek pambar. Siyak pa iti kunam. Ay sus, agungot lakit di ani kapitan. Bibiyang ko pa'y. Di oray man asino ti agay ayab kanyak dita. Oray pa ingata ni Pinoy. Anya?
No, sino laditan ti madakdakamat mo anagan? Ultimo presidente. Mapilit dak aya, mapano jak kayat? Grabe ka mat, ana. Ganawan pa'y nabalod iti kastaan niya. Makamu ka. Wonso niya. Nagloko mga ngaminan da Merling. Kat nagpaisumat nga daaramid na. No awan ng kwarta na. Tila maitongtong itnan. Agraman kararwana. Podno, takunam. Ita, kundi dalos, kundi awan aramid na. Asus ka, Sonya. Ha, syakti batsyam. Kinadamot na kay baga kanyak iti dayta. Oh, makitam. Ano na abak? Pautangan ka ni Alphon. Inton kwan, agkuyog damot ten adwa. Kat pambaran damot ten timapan ang merienda. Kagayam, sa balay ti aramidon da. Ampang, dilagbaeng. Ay, wingayam. Ningay Susan. Pudno nga tanga da relasyon da iti kumpari na. Wen, adda dagiti makakit-kita. Nagkuy-kuyog da. Kat mapandamang mangan iti restaurant iti ilay. Hey, amangan no pa'y bayadan na pa'y di lalaki. Asus, adami dan dita Anya kumapay nga itinamnamaam. Ay na, di lamasyan iti asawa na nga da iti abroad. Wen nga rod no di ka ampang talaga. Hay! Piman mo't nila kay na. Anya man ang tipag-chismisan nyo dito yan, Sonya. Ana! Ay! Bibiyang mo kumamot si ka, Alphon! Abroad Saritaan ti babae da ito'y. Saan ka sumagsagpaw, tadakos? Limalakyan ka, chismusaw. Pasyak pa iti chismoso itan. Pudnamot! Adda ka no nakaistorya am nag-date kayo kan Merleng iti naminsan naabak iti tong AIDS. Alphon, nagditan yumat ngay. Siguro, napan kayo nagbuya iti sini anya. Ay na, nagkasat kan. Sigurado na ita Adda pa'y siguro tangdan mo anya. Ay, salpag kayo, babae. Amangan no sa balin tumanan, ti maturturong dayta. Panawan kayo man lawan. Makitam, ana. Ay, appear! Di appear! Ay na, napadamgisan. Isu api manaw adagos. Ay, puno lakit ding ada relasyon da kan ni Merleng. Nagsinapaw da akasla tong ex. Sapaw. Pudno ka di dyan na daman ko, ha? Ay, anya manin aya na ita. Asinungat na ka ni Sinyang, tayin chismis mo. Ay, awan amok dita, bestre. Saan ka di abin nalaagan kan nga isardang mo daytan? Siyak pa'y latong tam. Tinungpadak lang arodan. Nalabas ka mat, bestre. Kunak lang arudan kan ka. Di ka ayunan no nagbidot ka. Nang runa, no kasta at chismis tiga po na. Amok ngay dita. Nakababain ka kit di Kay kayat mo nga awagan da ka iti broadcaster kas kada chismosa dita. Kan anya pa'y dita. Saan mat asyak tinangirugrugi Di oray man. At daya karbangan nyo makibiyang itibiyag ti sa bali Kayat mo nga rod asikamat ti chismisan da. Anya ko mati chismisan da. May papan kanya katawan mat made. Nga aramid ka. Saan kan nga kalintigan ana Isardeng mo daytan no kunak. Sakbay asiwaken da tangangam. Ang mga no agbabawi kan tao ngam naladawan. Ay nahuan, ana. Isu asim mangpot dito, tamasiko. Nagampang dita. Kunampay, Ay, sa bali tinapan na inadal iji Manila. Timot mapan agpasikaw ti inadal na. Kinahabil ka no pa'y kit diyan ni tatang na. Oray asi numat ano kasta. Pagkat adalam, imbis nga HRM ti kurso na. HR mat gayam. Ay, kababain. Kastay may sapay ako nada. Imbis a psychology, psychology. Tidakas na pa'y. Adda ka no asawat ni nakasikog kenkwana. What? OMG! Anyan tao, MJ? Ay na, ana. Iso adi na mabalin nga ikasar ni Karil. Ay, oo na yan. Nagada pakiboyprinan na. Iti pa'y ada asawa na. Siyempre, mas expert ti ada asawa na si ka.
Saan aya? Ay, kasimot nga rod ni Karel. Aganak nga awan amati anak na. Aganak nga awan asawa na kunam Mistik ka kastay kunada. Chismis man daytan. Pudnomat nga men. Da kayo matgayam, tata inyo. Ibagbagami lang mo, tinasagap mi kan ni Ana Adamag, tata inyong. Api isyak manin ngay. Katno sika tinang ipadamag kanyak. Sika, Ana. Pakal alam iti sakit mau ti laing mungag chismis. Apay nga minamasurundakot pudnomat. Ure man kit di pudno. Anya nga minaya ti bibiyang yu iti biyag ti akin biyag Da kayo ay ati mangmanggad iti pagbiyag da. Ay, sige Ana, agsinatan Baliwan tanto langan ti agistorya. Adda ka man dito'y paradaan iti tricycle. Sika, Ana. Ha! Apay, bawan, maiparit, ha? Into madamdama sa bali man ti masagap mo chismis, ha? Bibiyang mo kuma, sika, Alfon. Ay, napo. Sinipangol da ka lang aruda, hindi ka pa'y lagnakan. Ay, awan bibiyang mo, biyangot yakit di Masuron ka agad pudnuman. Chismoso? Apay, amok ayamat dagita no awan magibagbagakan niya. When ato day tamot lati sagsagapam. Tidakis na sob-sobra ang istoryain dakin ka. Makitam! Amo matlagayam asaan asyak tipon dagita. Adagis istorya kanya. When ngam nainayunan mat iti kinaulbot. Sumardeng ka man, sikan dupay. Anya? Limalakyan ka, chismoso. Adda ka di matan inchis-chismis ka. Adamat! Aber, anya kumamat. Sikamat lang tinang istorya nag-date kayo ka ni Merleng kalpasan ti panagtutong ityaw. Uy! Tangiwat mo. Makitam, ha? Ang mga namamati da pa iti bagbagang. Hoy, manang Ana, agsarita taman. Apay, Karil. Chismosa ka talaga niya. Ni ay, panggapom itan nga agsaw kanyak iti kasta, ha? Bimanyas talaga tadilam. Hoy, Karil! Di nakpagsaritaan iti kasta, ha? Anya ti chismis mo may papan kanyak. Adayamat! Nangibagamot kan ka dayta? Anya nga awan, imbagada kanyak nga istorya na kano. Ammom, Karil, ading ko. No adda asok, adda kano apoy. Anya? Adda lang mat nang idanon kanyak, masikog ka kano. Makitam, dipod no? Anasikugan ka iji Manila, bayat di panagadal. Ay! Tawakot mo itangawat mo! Ay! Anya nga ro, tarami din tayo ita. Agpaada kayo, nga dareklamo na. Chismosa nga minday ta babae, kapitan. Apay, masuron ka? Pudnomat nga minagaranggandyang ka? Gunggunam? Ay, salbag ka! Nagapgas ti kinaramutam arupak. Agpiglat lakit din daytoy. Awan bibiyang mo itibiyag ko. Oy, siya! Pakpakanan na kaya ta ibagam kanyak no anya ti aramidak. Anya ayat ti usar tingiwat, ha? Di mo't pagsaop, Ay, ha? sumardag kayo. Sinalbag kayo kitday. Adda kayo lang arodan iti opisina ti barangay. Adda pa iti sangwanan nyo. Agriri kayo pailaan. Ayop nga minday ta babae, kapitan. Bayadam ti panang karamot mo iti rupak. Saanin ama ikatipiglat na? Puisit ka! Pusa! Ganabang, chismosa! Ganabang gaya. Anay ko! Ay, sumardag kayo! Ti rupak kinaramutam manang! Mangibabain ka launayan si Kaana. Anya nga deta? Umdas pa yun, apaka kapitanam day tangaramid mo. Isugayam ti muna. Kita man ti kinaramutan na iti rupak. Malalam. Ora agimbag da ito, isaanin ama ikatipiglat na. Siyempre, saan mo't ahusto tinaramid mo? Anya? Nasaya at aya nga rudmet, nga istoryaam ama sikog, nga aganak ngawan asawa na day a babae. Pagnamat ita, masaron kit din. Sus ka aya, ana. Panunutom mamut day ta. Aramid aya tinanak man day ta. Oy, ana laglagi pam tay pagsasao ako nana. At tinagsanga ti dila na, masiwak ti nga ngana. Nagyay sapay a babae ti isakit mo, bestre? Ana,
Adda siguro pa naggustom kan kuana niya. Ngamin, sisik ka ruden a babae. Tangiwat mo! Pudnomat! Tano saan na sisik ka ruden? Apay abasta nagpasikuglatan alaman. Ay, naana aya! Mapan ka iti ayan day a babae. Sumargal kan! Apay nga rod nga yung sakit mo. Di mo tilablabidam! Ha? Dahito iti makunak ana. No di mo isardeng day tangar amid mo. Panawandakan! Anya? Diyak kayat ado makkel dagiti anak ta amay sa chismosa ti inada. Ha? Kababain ana. Kasta lang arudan tinamsaakan dati tarupam. Di ka pa'y lagnakam. Ditan tinaggibusan ti istorya tayo ita anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinagsanga adila, masiwak tingiwat na. Tampok dito'y programa tayo anapauluan. Kastalakibiyag! Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Ken iti mat direksyon Teresa Calay. Musika Jun Ributaso. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon Kastalakibiyag!